Ma-South Africa kusekhaya la kwaXhobe esikhawini umakhelwane kade bechitha la njengoba nibona sekukhonkwe kanje amathishu amanzi anensila bebewachitha la egeleza la ekhaya ko-Swan la umuzi lo njengoba nibona umuzi unomama unabantwana umuzi lo uma bechitha lapha ingane amakhelwane ithi fanele amathishu namanzi anensila engene la kulomuzi bekune ventilator ekanje lapha njengoba nibona South Africa njengoba nibona bekune ventilator kanje njengoba sekukhonkwe kanje ya kwasuka ingxabano bengekho ke unfortunately bengingekho kwasuka ingxabano lapha kwathukana ingane amakhelwane yathi kufanele ukuthi kuchithwe la amathishu engene la kulomuzwa la ekhaya gcwele omyane namanzi anensila njengoba nibona nje namanje nawa South Africa amanzi anensila ageleza eze la ekhaya thiwa amanzi mele eze la kulomuzi wala kwaXhobe ekhaya umakhelwane ke lo nenginaye ubaba wakhona ngamfonela ubaba amakhelwane umuntu ozoyisotha le ndaba akaze yisothe besithuleke ama-South Africa besilokhu sithule nje umakhelwane wayesusa futhi indaba namhlanje njengoba futhi sebephinde bechitha futhi la kule ventilator asazi ukuthi ngenze njani manje sizeni ma-South Africa nisibonise ukuthi senze njani ngoba umakhelwane wangempela shuthi usifaka umuntu esweni ngafonelwa mina ngingekho ke lapha ngila engihlala khona ngatshelwa kwathwana naye indaba ingane yamakhelwane yazathwana nengane yala ekhaya iyona yazi yathi kuyo kufanele ukuthi amanzi anensila abo egelezele la kunesuwa kulomuzi kunesuwa kunethoilet lomgodi njengoba nilibona nali kunesuwa kunethoilet lomgodi elishonayo kodwa nje bathi fanele ukuthi amanzi egeleze la ma-TikTokers ma-Facebookers ma-South Africa sizenike bafa le ventilator asazi senze njani njengamanje asazi bebewachitha ngale nje banibona laphana ukuthi nala nuthango lwabo nala ithanki bebewasha ngale njengamanje sebebuyile beza ngapha ke asazi ukuthi mele senze njani njengamanje sitshelwa ngobaba wakhona masithi siyakhuluma sitshelwa ngobaba wakhona kungumnikazi womuzi akahlali ke lapho baba wakhona unfortunately umama nendodakazi yakhe sizeni ke ma-South Africa ngiyazi usanihlula lutho nini Hello Mzansi, welcome to Mgosi Wasemzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Nangibud to expose amakhelwane wakhe, and I'm just asking to myself ukuthi yini lenda abomakhelwane bangavani ngale ndlela almost angithi ngabo nje 50% yabantu nabomakhelwane babo they don't get along. Dova umuntu athi makhelwane wakho unenkinga, makhelwane wakho uyaloya, makhelwane wakho usenza tenza, makhelwane wakho wendeni. People are always complaining about bomakhelwane nje ukuthi bayababhedzela. Yini wena story sakho namakhelwane wakho wena namakhelwane wakho mhlambe ngabe niniphathane kahle lo lengikhuluma ngako awukwadi yini leqabanisa wena namakhelwane mina nawe siyubonana kule tag video. Do comment your thoughts down on the comment section, subscribe, share this video. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.